cuma nongkrong kali itu ya. Ayo. Ya. Buat buka duitnya yang udah ge. Nonik. Ayo. Ayo nongkrong. Ayo beda nih. Aku aja nyari lagi itu budak. Yuk. Ayo, itu apa tuh? Apa tuh? Nih, wow aing tahu. Ayo lah Mang. Berian ya. Lumayan gitu euy. Kita kebun dengan manuk kesalin. Kan? Ayo mak, cewek. Neng. Cewek, anjing saya mau itu. Wah, balik tuh ya, ke baru dak ya. Dia ngajar sekali deh. Ayo, mau ngajaran nih. Penasaran nih. Cewek. Neng. Ayo mau balik deh. Tadi Kenapa? cewek. Awewena eueuh ya, Mai. Anjing ya. Emang ke baru dak yang kisina kumaha. Pisang kiriana. Siap hati lah. Pai bakal naikin pai. Bareng-bareng lah. Ini banyak dak tuh ini. Kunaon atuh? Kumaha ajaran? Ayo Sok pepelet. Ayo sok pepelet. Duh, aing ngepet lagi geus metet di malo batu ieu. Anjing. Gitu ya. Ayo, we kan tuh. Ayo. Neng, Neng. kenalan tuh. Ya kenalan. Tong isinan tuh Neng mah, tong isinan tuh. Kakak tuh ih. Neng. Neng. Anjing, aing keraun. Cirian wae. Calik. Calik. Uang tiap budak yuk, uang dia beungeutna. Sa, dik ka deui. Bekeran. Ayo. Uang ini begitu. Ayo uang dia beungeutna. Ayo siap. Neng. Neng. Perawan tanah sanes. Neng. Randa atau parawan? Kuping teh Neng. Neng. Kali gue yakin lah. Mak ini terkenal. Samperin yuk. Iya. Ujang. Dia Ujang kemana wae? Si Ujang. Monyet di mana? Ayo tinggalkan. Sok, awe kemana? Bante awe teh. Parawan anjing aing pinteran. Camil gimana? Ya sajek ah. Ojek. Disalin Kak Ima. Ayo tuh. Ayo. Osik. Nah. Anjir. Naunik. Alik dulu. Ji, dua, tilu.
Cewek. Cewek. Dua tuh. Yan. Anjing gak gawe wae. Kudu nanya sih. Lah kan ngomong. Gak ngomong atuh anjing. Paya eureun heula geus ka dieu si Dik. Tah ti dieu si sana si ngalu ka ditu. Berhasil lah sakitu kayak